mun sang changa INP Mizo channel ngai thatu zong Songate inza in chipai kan buk le cheu October ni somni ninga ni ania indam tlan theu kan be sei tun tumpo international news le politics kan ngai thale anga Israel in Ukraine thlop ngam lo chan atang hian bul kan tan le don nia Ukraine invasion a hian Israel hi angoi thei viau maya in than pui nei mai to turan nia tun lai tak hi chu international politics a Israel sarkar hian thoma nei lem lo ni na lang Israeli Defense Minister Benny Gantz chuan Ukraine tan Israel Ralthuam pedonem ti zona changin Russia le Ukraine war a hian kan policy alapa ngai reng West ramte din na kan thlopa an lama kan ding zel don amaro chu Ralthuam in pek ang zong hi chuan tel kan latum lo ti in European Union Ambassador meeting nei zo ta ka khan chanchin bumi te ma a soi nini liamta October ni som pasari khan Russian Prime Minister Hlui Russian Security Council Deputy Chairman ni bok Dmitry Medvedev chuan Israel alo volok dai to a Israel sarkar in Ukraine sipai te ti chakatumani ngat chuan Israel Russia in lai chin na hian a chiat pha thei atia heiwang hian Israel po hi a chengam chia bik lo ani mel in dautan tir phata tang khan Israel chuan Russia po adem du ran lova a chan chu Syria rama Israel operation ati boy thei tlatani Israel hian Syria rama air strike anei renga Iranian sarkar malak na ti chiat atumani Russian force te chuan Syria hi an thut chila Israel hi phalna an pek lo chuan Syria rama Iran helpol te bom thei don lo ti nani Israeli official te soidanin Russia rama Jews tam tak an wangin Israel Russia in lai chin na hi apoimo hlea Cold War hun lai anga Judami tam tak Israel atanga daidan an ni lo nan in poton taka kan du ani anti Ukrainian President Volodymyr Zelensky juda nam ve tho chuan Israel hi adem ta viau maya Ukraine invasion chungchanga Israel hian Russia hi asoi sel du lova athlop zo kani ati Benny Gantz chuan Ukraine tan humanitarian assistance pek zelani tur thu soin package tharpo pom thuya niang amaro chu Ralthuam lam hi chu kan peri lovang ati midterm election a Biden an chak tumin oil man ati niam tan ta eng tak angang mole politician zia hi chu aizole Washington a po hian alo danglam vak lovani mel hi kan riat angin US midterm election hi November ni riata neyani dona President Joe Biden chuan Democrats te chak pui ngeya duwa American middle class te phur rit ber oil gas man chu atin yam tarup maya election centric policy ani maya society changkang tak American mi puite khuan an lom viawangem kan khethoyang chu Biden chuan campaign na thu soin United States sa oil man sang talutuk chu Vladimir Putin thilti wangani ati Ukraine invasion wangin energy man akai sang na sa a President kani angin kathune na mangin gas man atlom theinan thil kati ni mai US Department of Energy chuan December thama in oil barrel makta duai som panga achua don ani he thil hian oil man na satakin atiniam don kan ro thil te hi mi pui phur rit chok jang khainan man tangkai kan tumani Biden chuan ati Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC hi Russia hian athunun ne ta deu nge moni oil export tamber Saudi Arabia chuan US lama oil a pek thin hi ati tlem sakdewa Biden admin hi aboi ru hleni OPEC member te hi then kha chuan kan la hrelo mai theya Algeria te Angola Equatorial Guinea Gabon Iran Iraq Kuwait Libya Nigeria the Republic of the Congo Saudi Arabia United Arab Emirates le Venezuela te anniya United States hian
heng oil producer te hi kong le lama chuan a thunun thei deuh veka oil man hi a control thei ve thovani Russia chuan Saudi Arabia hi ador renga United States lama oil a pek du to lo chuan US hi a buai ve ngotang United States hian rik rum thila mantur Strategic Petroleum Reserve hi barrel maktadwa izali anei meka hei hi eng anga emergency hun po lo khlengse United States mamo aya tam ani awangin President Biden hian hetami hi chua atung ani mel he ka thupuan hian ramdang thil ti wanga thil man kai sang le mipui harsatna asut kian hi karing tlatani Biden chuan ati tin clean energy po ngai tu thei tamang lofa arang lama US mipui mamo phuruk nan oil production kan ti punanga ya Biden admin hi achol mia lovani atibok ni khata oil barrel makta duai som pani kan pe chuaka office kalua ma ayin kan pe chuak tam dayani kum sa ni le som ni le pathuma chuan record thar kan siam nge yang Biden chuan atibok hetianga oil in dai lo na a om le ta ka chuan Biden admin hian oil man niam lai an le Strategic Petroleum Reserve fa anda te hi sem chu an tum ani bermaya oil man hi aniam deuh hun barrel khata US dollar som sari vel te ni huna Strategic Petroleum Reserve hi da khale mai turani ti in Biden chuan soya oil man hi atlak niam viau arin om chia lova Biden admin policy hi a fu chia lo ve mai thei boke President Biden chuan US sarkarin Strategic Petroleum Reserve da tur oil le dona chuwangin company ten production ti pundan lo ngai tu se barrel khata US dollar som sarin kan le sak donani ati Taiwan invasion ma chon turin US hi ain buat sai a hun ve ta ni na lang Admiral Michael Gilday US Naval Operation Chief chuan voin khan Washington official thu chua thar per anga ngai tur thu soyen China President Xi Jinping chu tunma ayen Taiwan ramla ka du to ni na soita tlat mai President Xi Jinping hian atum thumnan kum nga dang president ni na alale don me ka China Communist Party chuan rorel in khom pui an nei me ka ni pathian ni October ni som paruk khan Xi Jinping chuan thu soya kha thu soi chungchang kha Admiral Michael Gilday chu zo na siamin kum sa ni le som ni le pasari ma a Taiwan run mai hi Xi Jinping hian atum ni in US Admiral tenan ngai tlatani Admiral Michael Gilday ana soidanin kum som ni kalta chung khan China Communist Party chuan ati tura a in tiam zong zong chu ati vek to a kan ti yang anti chuan a hun tura an soi aya ma in an zo thin chuwangin kum sa ni le som ni le pasaria Taiwan hi China rama a om to ang anti hi chuan kum sa ni le som ni le pani emo na kum sa ni le som ni le pathume mo po ani thei rengani tuma ka soi thai ran lova ka soi uar chuang bok hek lova amaro chu kanin buat sai hi chuangai ve ni ati China chuan Taiwan hi atulani chuan sipai chakna mangala ka tuma Jinping hian atam thumna hi chuan Taiwan invasion hi angai poimo ber arin om ta hle mi pui makta duai som ni le pathum omna Taiwan hi Ukraine invasion ang devin China hena be thut rinania a hunero sa ni le som ni le pasari ma thleng turangai ani US Secretary of State Anthony Blinken point Beijing in Taiwan run nge yatum ti alo soi to khania Admiral Gilday po ina soi vele ta a Ukraine invasion ma a US ina soi fo ang hun kha kan tong mek te po ni mai thei poimo ta berchu US hian a thlir liam don nge China ma chonang Ukraine invasion na kalme ka Taiwan invasion hi lo khleng vele ta thut se Russia le China hi tang ho turan ni mai to dona United States la chu oil lo tlachham tan le ta boka superpower ram pani do thei turin ala chak tok thawangem ngai thatu te khan comment lama in ngai dan han soi vele clear te u khati zong khatun tumata na international news le politics
Myanmar lam chanchin toy ne na kanan soi thei chu ni a ngai thatu zong zong te na top thleng amin lo ngai thlak sak thina wangin in za chunga kan lo me